ngoba mazongithumela endlini uthona nasikhiya sami hamba endlini so caba ngithona uhamba ne-fridge yo igugga le fridge and vele ungayiguga le fridge uyi-1 yeah ungayiguga i-fridge uyi-1 fridge uyitshate so shaya ezinye zikhiphela ngaphandle nelibekose ngiphume ukugcina thola abantu sebagcwele ayi shele izinto idama ngiyabaleka nelimanga ngiyehla ngikhona lapho wayawani endaweni ethi yakhona ngiyazi nelimanga ngiyehla lapha money fence one line so anginaki lava sobise uthembulala be thingisa maspekula thingisa umakhosha na ngiyafuna leyo bengifuna to leave no stone unturned umuntu uzokhohlisa betheni ungaphiki nomuntu mawuze ejele uzizele wena ejele waze wabeka uyachoose khohlwa ayiseke into esazolunga noma ungambeka uyachoose mara but ungazi sonke izizathu zonawe umfake isikhwameni sakho ngithola udalo uyachoose wami ijele sabe singanext ngithala ngibezwa mina abadiki basabe ejele ijele ayike into eyisabayo ijele ukuthi usicunga isibindi sakho umuntu amtshela amasimo ngitshela dazini ngizanga ku yena ngiboshelwa ngamacala wakho wena uze uyi1 nami ngize ngiyi1 manje bakwazi kuya ngendoda ngisho kuya ngendoda mawuzophapha umuntu amtshela Graham ngabona ukuthi sithobile mara yena ngaphakathi ubaselekile nalaba vele ngithola umuntu vele atshela ukuthi ya mina inombolo yami i itshele moy out ya tshela yabo mina njengami mina ijele vele bengithulele mina bengithulile vele bebathi vele ngiskim and mina mangikhuluma bese badayi uyadelela and next angiteleli next mina ngithule even nala ngaphandle mina bengithule so ngihleka ngaleso sikhathi sengihleke inana nomuntu ongihlekisa mina ngithulele ngibhari that's why bengiganga mina ngikona usigangela so ngithulise bathi awuthulile kanti ugange lova ya watshontsha izinto zabantu ngisithengise ngemali useless umuntu uthenga into nge10,000 uthengisa nge15 yini ke wayishaya ula ngaphandle obonayo ukuthi le into ehrodi engagayinyo ukubhadwa ibhayisa ngento encane ama-TV nami watshontshile ama-TV namafoni abantu mina ngwathethe so ama-TV bongena emini or ejumpasini hayi mina ngithanda ukungena ebusuku indaba ebusuku bengiyithanda ebusuku mina ebusuku ngiyalala ngithanda emini ke mabaye epanini ngifuna lapho ke emini kanobhayila ngalishisa phambi kwabantwana besikolo nababona ukuthi hayi i-outlier yespina idlala izinto ungachazi ukuthi ubona ubani lo yungenzisa lo mina vele bengayithanda into leyo ukuthi ubani ungenzisa mina bengifuna uzenzela mina ithaswa mina isikhathi esiningi okay ingaboshwa nama-out singakwesi-3 mara but bomba mina ucala ngoba lo munye waconfessa ukuthi kenzakalani and uconfessela umuntu kawabona into nishayile ushap uright ngitshontshile ushap yena sikade kwezinto zakhe lamanye wakhe hamba ucela umunye ukuthi sisipine kuphi na sinobani sitshontshe so umtshelela nomuntu umtshela ngoba lezi zinto ngizenzi nawo okay after that lo makamtshela lo kanti hayi thuthukise le ndaba masethuthukiswa le ndaba siyazi banjiwe mina kucala lethuwa ikabanjwa le lethuwa ikabanjwa bathi sofuna lo esedala balekile lo confess le ndaba balekile kona seyazwila ngisho ukuthi afuneki ubalekile yabona into njalo ukuthi mina bengibhora njani indaba zamaphoyisa besingibhora even nama mina iphoyisa angisalifuni duzana kwami noma wangisukela uthi ngomuntu wakho ungekwenzene kuzokutshela ukuthi I'm sorry noma kenze mina mistake noma kenze wena mara but mina into ezokutshela yona I'm sorry mina angisafuni next so after that the 9 years wabuya zange usafahla ngafahla kayi1 sebuya kule 9 years ngafahla kayi1 ufahlakiswa yini nakhona ngifahlakiswa yini ukutshontsha ifoni yabantu yabantu yeah
ngashaya ifoni lapha. Yini into ekwenza ukuthi mawubuya ejele uphinde uyoganga futhi ngoba sewusifundile isifundo njengoba uchaza azi thina sibhayiswe yini ne? Desibhayisile. Angisho le jele zikhona lezi zinto lezi. Ngisaphuma ngisesene down. Okay. Na into engibhayisile ngiphuma ngisesene down. Mangifika la ngaphandle nami ngisafuna ukuqhuba lo blova bami kanti lo blova bami ngibadom. Alento engiyenza yebo. Shaya le phone kanti le phone ngishaya kumuntu ongibonayo straight so. Kumuntu ongaziyo angisana ndaba ngisho ngifuna lento yami engifunayo. Uyishaya esikhwameni uyishaya etransini No, lo muntu ngimshaya uhamba endleleni. Lo muntu ngiyamlandela sona. Emuva ngiyamlandela lo muntu. Ngisho ukuthi okay, mangiphethe down ngithatha le phone le. Le phone ngithe mangidlula akhuluma so le phone. Ngathi grab. Wathi yini mithona ngathi fitseka hamba ngibophisa. Hamba ngibophisa man. Police station eduzane la office la. Seduzane. Wathi hayi ngiwatshela amaphoyisa ngathi sharp amawatshela. Amawastela ngawuthingisa. Uyabona ukuthi into edom njani. Okay ngasitshela ke ku1000 manje ne. Manje ngiyachubeka. Okay ngachubeka ngabhema okay bese ngona lapho nalapho. Mara but endlini bengasahluphi. Yabo. Endlini nabe seba understanda ngoba lo munye sister wami sekashonile lo munye sasele lo umunye one. Yabo. Okay now uyangikhuza that and that. Uthoni awuyeke lento yakho ukuganga. Kanti ukuganga kuze kube nini? Ufuna baze bakubulala. Hayi no sister. Mara mangiphumela ngihamba ngiganga futhi. Mthoni kanti wena yini kanti? Ngoba la bekusuka amaphoyisa bathi ucela sokukhuza mthoni. Ngithi sister ngiyasaka. Mali yakhe le 1000. Oh, ngicela my sister. Ngicela 200. Yeah. Mithoni ngithi nguwele manje. Hayi sister yabona ngisukela. Ngoba wena ubheminyawo ubheka intwana nithi sikutshela nyo. Sister ngicela hlukane nami ngiyacela tu. Ngithi uzokushaya lento. Ngithi akunankinga. Fika ubra wami nini. Ama-amp baletha ama-amp lapha kuyo. Balethe neipika. Guga le pika nale amp konke. Hambe uthengisa nini. Yabo konke kosana kubhadalayo. Thatha ngihamba ngothengisa. How not? Yini wawenza so? Abraham sorry man. Asambe sozana. Mina futhi benganankinga mina. Kabutrag bengiyenza mina. Yeah, bengi-avoida into ezinkulumo eziningi. Mara wona umphakathi mina ngishayile. Bowenzeni baze bakutrap. Ngeke ngezwe ubulake bakublack. Nginde utuze nale ndaba sola uze nini. Bowenzeni? Mina ke bangishaya beqala yini waya yini hayi iragoyi bese le waya yeah wow ganga kanti bangibo uganga wenzani sitshele ukuthi bowenzani azina ngenzani angisho ngifuna ukutshontsha phela lapha niyabona into eziright akunative kunanix waya yeah ngithi azini mathi ngene la friction ngoba la izinto ezingathi zonginika imali azi ngithatha ingene shaya lezi zinto lethi mangicela ukuphuma ushaya ini shaya yonke isitoko lesilapha yina braypack yini yashala impuphu lapha malu kanje amaflower ngiyashaya izinto ezikhiphela ngaphandle nelibukho sengiphume ukugcina thola abantu sebagcwele ngapha shaya lezi zinto idama ngiyabaleka nethi mangithi ngiyehla ngikhona lapha ewayawanye endaweni ethi yakhona ngiyazi. Yini mangithi ngiyayehla laphana? Money fence. One line so. Anginaki ngibheka labantu. Abantu bayahla. Fence na ibuya. Ibuya phezu kwami fence. Kirikiti. Nabantu sebafile. Yeah, wena sijwayela ngohlala utshontsha. Yasho yes. Yabo mase ngikhawatheka isandla. Fika abanye abochera abanye. Abochera bakoneta ngibazi igama. Bafike la kimi labo bochera lapho. Bathi indoda yini inkinga into bangibizela bathi ungabe inkinga. Ngithi sengomela amanzi. Bathi hayi yazini. Ukomela amanzi kwakho ne. Uzofa wena. Ngithi ngizofa. Bathi ungaphuza amanzi ngithi ngicela amanzi. Elabantu bangilimazi isandla. Yasibona nje basinjani? Ngiyabona yini. Uyile lesi. Mara sona isencenga. Nejese ukuthi chekile naso. Mara sona sencenga. Bangithatha bathi isibhedlela.
hayi ngesibhedlela uCherry unginike iskipa sakhe esinye esisha esinye ANC hayi ngithi isibhedlela isibhedlela sengifuna ubaleka Ubalekani? hawu angiyazi into engibalekilana ngifuna ukubhema phela masofuna ukubhema phela ngithi okay athi ngili uma 3 Manje ufuna okay uza naye ukuthi ufuna ukubaleka kanjani uze naye ngifuna ukubuza lokho ukuthi ufuna ukubaleka kanjani Halinya phela ngami ngejigate ngapha nginama-drip ngapha sebangifaka izinsimbi la izinsimbi yabo la vele la yabo basifakile benginensimbi mina so ngiyakhe so insimbi yakho ngapha inyawo phela ngibaleka la abahla zotbo 3 ntambama ngathi himi ngiyahamba khumula izimpahla zabo ngisho nyana bengigcokile khumula impahla zabo shona khona ngathatha le drip faka la emuva adjusta grinder ngaze zingathi nabazange ngina ngezimbambo iskipa besikhona okay iskipa besikhona bathi ndoto yapho ngathi ngathi inkwala kunomuntu esisombona bathi usheshise ndoto ngoba ungasikudala phela siyavala ngathi okay ngiyashesha phela wapho ngasa yenza manje kuphi inkwala gone ngathi mangifika le nto adjusta namajita mabhasi nje lamajita bemithayile jita yokufuna ikhipha lele ikhipha njani lele inensimbi hayi insimbi angeziphume ukhipha le drip lekene khipha ayikhiphe ingani udangikhiphe nje bathi ubalekile ngathi angibalekile hayi mina ngeke ngilunge ngeke ngikhalela impinje uma ngishayisa yi2 bamaso shaya kanti unihlala lapho ngihlala eOgezebona ayini nabafana basebona neganga nesitoti nini sisitoti nabafana basebona abantu bangisuke ecaba sengikhuluma manje ukuthi abantu bangisukele nabantu abangisukelanga mina ngisukele bona ngangena emzini wabo yabona ajaji ngihike ngifikele ukushini sebangibuza ndoda uphuma nesibhedlela angithathanga namapilisi thathanga next mara zathi day ukuhamba kwami okay nasendlini bangibuza bathi ikhipha nensimbi yakho bathi discharge ngathi yes bathi ikhipha nini ngathi bashilo bathi next month angazi ngingakho nginamanga lesikhathi ngibalekile nokubaleka esibhedlela abaningi namapilisi ngithi okay akunankinga athi sincingeni angincenge ngihamba ngesibhedlela ngikhiphe lensimbi hayi isandla sami sisebenza hayi man hamba ukuhamba singiyabona lento uyabona lento lenyawo phela ingibhayisi lento bengasinyawo phela inyawo nero cabanga spina mali lento le up and down spina mali lento le manje spina into ezi2 inyawo malini angike futhi vele sibala vele vele sibala njalo mara ngalesi sikhathi besachiphi mara sibala njalo ngomele uthenga iRizla mele uthenga ikwai ngapha umeje vele si40 rand irock yona obvious vele si40 vele sibala vele 40 koma 40 rock nalo 40 usho 40 should wena ekseni mele usipine malini 80 rand ubhema engaki ngelanga ngikhona ubhema ngabo my 10 or guy 5 so futhi boma 1000 ngelanga mele spend malini ngayibona lento le ngithathe manje angisacabangeli wena ukuthi ngishaya lento ngicabanga after net months ngicela ubhema uTabraham yes ngishaya iphelile imali bayidlila abo achus bakho yini impilo echubeka manje Jozi ndoda ufika kanjani ngoba ngeza ngathi baso so isigidla fa no eJozi mina ngaka 2 or 3 isikhathi singakanani isikhathi sithi futhi akusunya yini uvayiswa yini la ikasi ufike eJozi wazibani awusitshela ukuthi mawufika la mina azi mina eJozi bengazi umuntu eJozi manje ngihambisa amajita ngikuthanda ukuphapha sishayile lokushini sharp sisifuna mahadi phela manje okay abasipophisanga labantu just nje ngithola ukuthi skip into zabantu itazi manje yabaleka la asambe bathi asambini seJozi lapha eJozi angazi ukuthi lala kuphi sekose bangikhomba ukuthi indoda la uspina so yile sekose mahamba ekhuthuzana nabantu ukani nemithwalo yabantu la that ufuna imali ngenkani yebo ukuthi lento le kanjani imali ngenkani ifuna inkani umuntu amgugisa lapha imithwalo yakho umuntu azokunika 50 rand ufika lapho kune 50 rand uyichinja ngisafuna 50 rand
sewufuna ama 80 rand 100 rand yeah uyayichange lento leyo sewufuna 100 rand makathi next Ngathi ngiyayiguga lemthwalo ngihamba na. Ana uba novuma lo muntu ubuphethe ingubo ezifolo lo muntu lo. Ngube ezifona ezithole cheap nyana ukuthi khona uncenga abantwana bakhe naye khona uncenga. Jikana. So kosa ikhiphe le 100 rand le. Itozi lento le yangalisi ngathi azini into le writing ha. Ngcono ngibuyele lokushini bangibulele lokushini. Basala bo accuse bami. Ngathi asalani bo accuse. Nini sengizwa kwathi accuse omunye sebamdubulile siyabuyela lokushini. Umongezi loyo. Umongezi. Umongezi ngisho achoose wakhe. Umongezi. Achoose wakhe. Umongezi. Umongezi lomdubuli yasisa ngeunderstand yakhe. Ungamphikisi ukukhuluma istory sakhe. Yeah, mye. Umongezi mazika. Umongezi lofela lokushini, fela lokushini okay umongezi achoose okay bezame ukumbuyisa. Umongezi waganga futhi. Ubhale wajuice. Wabuyele juice okay sekubuya Thabo. Thabo nawe uyagula. Jayclin nawe uyagula. Thabo mayini inkinga yakho njani? Eshinja mfana baleke nama drugs kabantu lapha bakuthingisa ini. Ngithi hawo. So baleke nama drugs kabantu wena manje sowenza njalo. Hayi mara wena yaphetha lento yakho Thabo nawe lento yakho isigranded. Thabo mana awume mana. Kanti awungayiki lento yakho le. Mara njani mara ngiyeka mana mana. Madama Thabo Maria Bora lento yakho lento yenza. Kanti wena ufuna uzimisela ifuture ukuthi wenjani mfethu wena. Ufuna empilweni. Impilo yakhe. Mina yabona impilo yami ngifuna ukuyiphila ne. Mina into engifuna ukuyenza bafethu ne. Ngifuna kuba nomuzi wami. Imoto zami ngibe sharp ngithola. Wonke umuntu ke ngamenza into wrong ngicela ngixolele. Ngixolisa lapho mina ngempilo yami yabo. Wonke umuntu nami nginenhliziyo ngiyaphila ngomuntu angithi yeah ngixolele umuntu noma ngayenzani inana. Khona babulalayo khona abayenzayo. Okay mina ngibulalanga. Yabo. Mara but mina siyazicalela ngale mpilo yami mina engiyenzile ngithola. Ngoba mina ngeze ngiwayeka ama drugs, ngiwayeka kanjani ngangiphethe imali. Ngahlala sonke. I remember is 500 friends. Ngabo ma 9 or 8 o'clock so. Ebusuku. Phethe imali ngithi ngiyoyeka lento. Okay ngahlala ubusuku bonke ngahlalela. Zathi kuseni kwakhona ngathi ukuthi manje angisafuni next. Ayikho into ngahlala endlini emalangana bese bangibuza batenda wahlala amalanga ngaka uthe uyeka lento le ngathi ya vele ngiyayeka bathi serious ngathi ayibhekani bathi muthi that and that ngathi no angifuni ngegazi uyangegazi letho ngasicalela mina inhlizweni yami mase ngifuna uyeka ngomuthi ngifuna yama rehab ayikho into ezongeza rehab yini ngoba ukuphuzisa umuthi nethi into yokukhohlisa akufuneki into yokukhohlisa into yizo enhlizweni yakho kuthi lento lesengishapa uze nawe kusasa lento le ngisabuyeli kiyo le mama wabuyela into izuza lapho ngeke uzuze futhi ngoba ngeke uzuze next usolo ukuzonda baba baningi abafethu lento le abayenza uphuza umuthi manje 2 months nini sabuyile 1 month uphuza umuthi uyabuyela futhi uyogcina impilo yakho igcina futhi uyogcina emathuneni uyogcina so uhamba ku wheelchair so ne wheelchair into yenzile emhlabeni wenza ngafokona uthi awuna mate awunamntwana awuna next okay ngiya understand ke lokho ke okay sama mana ube nesimamazanyana ncanyana mana sizokukhumbula noma sizokukhumbula malobhili wami lo ngiyamkhumbula azi noma kunjani mara ngiyamthanda yena noma afile yena ngizwela futhi yabona into ezinjalo nje impilo injalo mama bafethu umuntu uzitshela ukuthi ya ubani angimncingi ya lethi angincingi umuntu mina ngiphile nomuntu ngazala ngiwana emhlabeni wazala uwana emhlabeni mara but ungadi wazala uwana emhlabeni thina njengathi siyabakhumbula umama wethu labe basikhuza uthi mntanami ngiyacela wena usese nomama manje usakhuza mntanami ngiyacela usaphile mama wakho baba kusaphile mntanami ngiyacela lento yekela lento le wena usafuna ukuqhubeka nento ezusilese ezinganamsebenzi ama drugs akulethelana ngoba uzondisa ngabantu bakubulala ayibuyachwana sokose maye uhluphe basendlini mina ngifuna ukuchama awukhona usuku mara bawuphapha ngisho bobhiza ugijima lapha ya wena ngechatha le mali yakho futhi ya ungazongitshela wena mara maye siyahlula ngicela ukuchama siyacela wena
Shubile. Ya kushubile uyenza njani? Sokose ucela mara bophapha endlini bathathela amafoni wabo. Yenza yonke uyothanda ubani umuntu okuthanda lapha. Akukho. Ayekho umuntu ozokuthanda lapha. Manje mina empilweni siyazi ukuthi ama-drugs awasishap. Bafethu sicoleleni nani bomakhelwane yabona ama-family yanisicolele yabona. Nathi besenza izinto asizazi izinto besizenza. Mara but ngicela sicolele ukuthi nathi sikhona ukukhululeka enhlizweni zethu yabona. Namadlozi yonke into yabona impilweni man nje ukuthi impilo yethu ibe right ngoba manje lento le besibhema nathi besingazi nathi ukuthi simikisa ko. Okay, ngiya-understand ke lapho ke bafethu. Njengoba ngisho ukuthi mina into lento yami ngayenza ngize ngiyeke kanjani yabona. Angiyanga umuthi angina-rehab engiyenzile ngitshele mina enhlizweni yami ukuthi azini ngikhathele lempilo le engiphilayo. Nami ngifuna ukuphila nabanye abantu bangibonisa into umuntu akunamuntu oright la emhlabeni. Masine mistakes siyakhuza. Yeah, mara but ungabe nenkani ngithi. Yeah, yekela inkani. Sifunda njalo la emhlabeni. Babakhuza noma bakurasela ne. Ithatha into ibeke enhlizweni uthi ngitshela into right ngithola lo muntu. Wena mazoba nenkani. Awuyanya la. Futhi ngiyangiphaphela lo ngijwayela. Uyophelela. Ya vele uzogcina Uyophelela. So manje unesikhathi singakanani uJindile? Mina in last year. So ukhone kanjani uku-adjusta nempilo enormally? Busubhema isikhathi singakanani? In 2004 mina ngicala kwami. So uyeke 2023. 2024. Uyeke 2024. Yeah. Should una 20 years unkawuthi. Yeah. Or 19 wayeke Yeah, ku 20. 20 yeah. So manje ukhone kanjani ukuthi uadjust and going back to live a normal life like any other person? And kuwe futhi kunzima ngoba manje somdala awusakhona ukuthi uvuke uspana uvuke wenzeni. Yebo. So ukhona masuvuka manje kuseni so uvuka wenzeni? Mina into engizivukela yona esini uvuke ngizibhemela igwayi ngoba maye okay nginama-job abhaya bamakhelwane bakhona uku-understand ngithola. Manje nami cela usenzele lokhu nalo. Yakhona uthola loma-100 lawo ngithola. Yakhona mina ukubizwa abantu abayi-5 or 3 a day. Ngithola. Yakhona uncenga leyo future encenga ukuthi athi ngibuye mana efieldini nama abantu bangibone ukuthi hayi uMilton naye sekakhona yabona empilweni yabo. Mara but mawuzosolo ngiqhubeka ngibhema uyonginika kanjani umuntu? Ngoba mawuzongithumela endlini. Milton nasikhiya sami hamba endlini. So cabanga Milton uhamba ne-fridge yami. Yo iguga le fridge. And vele ungayiguga le fridge. Uyi-1. Yeah, ungayiguga i-fridge. I-1 fridge. Uyithathe so. Bakubambe bathi iphinisela ngeke unamanga. Ngeke uzayiphinisela. Nemoto ungayiguga mfowethu. Ngeke. Thatha le moto iguga. Phushe kahle, phushe. Ngeke uyi-1. Yeah. Bakubambe banota phinisela. Siyasinda phinisela. Yabo ukuthi bakubulala. Mara angisho inkinga into engingayitholisisi or engingayincanywa ngamajita ankawuzabe sayiyeka. Kureke ukuthi uthola umjita ongeke azinikele etshwaleni because once nangaphiye ukubhema nizinikela via etshwaleni. Why ungakhona ukuthi uphuze mhlawumbe njengomuntu kahle crane ngoba namaniphuza sisenibona seniphuza vele. So isibungu sesebhiya ke no. Uyakhona manje into leni. Uphuza musukujwayelekile everyone ngithola. So khona now azi ukubhoreka kwaselokishini ungasebenzi manje kenzana ezinye izinto. Ugcina sophuza ngoba uzothi angiphuzi kusasa. Solifika necase lasibeka sithi uyaphuza uthi ngigreen. Udama nathi ngibamba umthambo yona. Ugcina sophuza ukubhoreka kwaselokishini. No lokho ngiya-understand ukuthi abantu bafike netshwala but khona lokho ukuthi wena into encane oyitholayo sipinza. Ubhoreka. Lento ngisho ngithi ubhoreka. So awukhona ukuthi mhlambe ungenza something else than ukuthi ubuy isipinza because manje it seems like isafana nokuthi usankawuza net manje so yaphuza usubstitute i-drugs nge-alcohol. Mara yabona ukupinza ninyawupe hayi sipinza hayi nyawupe ugcina ubafika awusagezi. Yini ke into enza ukuthi ungagezi enyawupeni but mawuphuza uyageza nenzwa yini ngasplash imanibheme enyawo. Usipina everyday ngicabanga amanzi awusawucabanga phela lapha. Ucabanga nedimali wena. Ipipa ivu. Ntambama, ndazi ntambama into yenzani.
mawufika nethi wafika ngabo 9:10 ne angekucabanga ukuthi angicabanga ngigeza lo angeke kwenze lo angeke ucabanga ukuthi alala mina etekseni mawuvuka ucabanga into okubhema awucabanga amanzi abanye bathi yakubuza ukuthi unamalini netekseni mawuvuka nje ithi unamalini bheka lapha amakhe lapha babekele umshini okwahle ungathi adala hambe sengumcrazy dala hambe so gogo uyawutshata uyi-1 namandla lapha gogo hamba unamanzi ubuye uthi amanzi dala drainiwe lamanzi ubuye uthengisela yena lo ngapha hlala ngapha uthengisela lo ngapha lo amakabuze umshini wami awubonanga umshini asinabafanele abangithengisela umshini muhle lo mshini nakade wakho manje hamake mara umshini wami lo hayi mina ngazi maki mina bangithengisela abafanele abangibize 500 mara muhle lo mshini mara maki nawe ubani amafana wangale inzansi ngale bathi ubani Themba ubani umazi lo mfana bambiza ngamagama amaningi wena maki uyamazi ngiyamazi okay akunanke ngabona ukuthi inyawo better now but right net mayifika lapho ngoba uJoji into oyibonayo na iphone na ungishiye na uthe uyochama uyabuya mina ngibona sewuthatha isikhathi eside thatha ifoni yaphuma yami uyazi obvious bohleli nami uhlala ungayazi lento le ukuthi bohleli nami lento le ngiyayithatha mina ngiyaphuma yami mayini into engizoyenza into right so manje njengoba ngibuza ukuthi ukhona uadjusta kanjani impilo from Nyawupe to live a normal life and ngisho phela manje sekumele nabo achoose ubachinje ungase scheme abantu abobajwayele before so manje soyakhona ubloma namajita angankawuzi just amajita grand ukuthi uplift kancane yabona nje umunye futhi nayo ongifakile endleleni uColana uTokeni naye umunye naye ongifakile konje ubani mazibuko naye umuntu naye ongifake endleleni okay naye banga understand ukuthi thami ngicala uye uda lo uzobuyela ngisho bekezwa ngamajita lo uzobuyela vele kunjani nama ababhaya vele abo Gibson abo Golini bengathembi ukuthi bazothembi lo uzobuyela in that okay naye bangibeke efieldini sinendoda aziniqinisela uyindoda nathi ungazenza umfazi okay namaza amaqinisela ke bada uzobuyela mara but mangithi ngibheka lento le mana yikho lento le ayikho lento le ngibhemela la lento le just ukuzondisa ngabantu in that ugcina mina manje senginawo ubuchiri manje abuchiri or uchiri ikebreshinyana nje society ukhona uncenga nabo futhi ichiri zakho zasisportini ngithi ichiri zasisportini ukhona uncenga kizwa ngithola ngencenga uthi bheki lithini umuntu uyancenga kuye abochiri basesportini ukuthi lo uyancenga kuye mara angimisi kimi so manje mfethu angimjwayezi kimi ngoba ngiyazi sizovala ishow I don't know Jita kuri nama question mhlawumbe ufuna ukubuza umfethu uyancane ama question but ngathi ngiyakuhlula akuthi ngiyakuhlula hayi buza ama question nginawo mele buza phela isikhathi savala kenzakalini brawa yazi ukreta ama question nginawo yabo mara but manje ngisanawo hayi lapho uyakunderstand ngiyakuzwa lapho nginawo mara manje ngisanawo so manje ujita into mhlambe ungathanda ukubonisa izincosi zano abo oledi abakhulisa incosi obonayo ukuthi or mhlambe babonayo ukuthi nazo ziba kuma drugs incosi ungacala uzibonise uthini then bese ulandela ngokuthi abo oledi babonisa bathini baphila nabantwana bankazana mina njengamama Jita labahlala naboma oledi ngithola amajita njengawo lapha manje bafethu mina into engizonitshela yona lento le ayikho esimikisa yona yabo ayisimikisi phambili isimikisa kuphi emuva and usifaka kuphi usifaka emgodini kwa wena ongekukhona ukuphuma kiyo okay uzoncenga ukuphuma kiyo mara azophuma kuwo yini ukuthi uzufa kanti wena ukafi onomela uchwana mina njengama angingafanga angisho ngikhonile ukuyibona lento le nami ngikhuzile umphakathi ukhonile ungikhuza ngesikhafu ukuthi ngithona igufi hayi man yasibora lento yakho lento yenza yini wena umjito sharp right impilo isakufanela why kanti yenza so ngithola ma already
ngiyacela ndinganihlala njengamajita abhemayo yazi amajita wa-understand yazi lento le iyakhomfizana la engqondweni kunamajita amanye angasese-right la engqondweni awasese-right abanye bayajova uyabona nje amajita wethu mana okay sorry ukukhuluma ngokuhlanya sorry for that ngoba ngiyazi khona abanye abahlanyayo bangasese-right yabona mara sorry ukukhuluma la magama lawo yabona mara but khulumani nabo ba-understandise mntanami banyacela ngithola ngizalile 9 months yonke ngihubula nawe ukuthi ngincenge ukuthi mntanami nami ngifuna ubukeke emphakathini lento bengisho ukuthi mina ithi mntanakho umama uzolala uyoba buhlungu ngithola uyokhala kukuyena kuthini ukuthi ngcono ngisana mama sangisana baba ngcono ngisala ngichubeka ungayenzi nama nginababa mara but ngitshelile nginabo amasista bami abangithandayo obrokit bami abangithandayo yeah mara but ngitshelile ukuthini ukuthi azini impilo ayifuni so impilo iyancengwa la incenge impilo nawe uzobe sharp umuntu nawe ngithi awuzalwanga yimfene umuntu nawe mona inkinga that man lento ngishoda ngayo man sona umuntu uzokhona ukunderstand angeke sithandwe sonke angisiyimali imali ithanda noma ubani yeah awusiyimali umuntu angeke akuthande bonke mara but umuntu ngithola ubheka izenzo zakho ukuthi lo uphila njani noma ngasho ukuthi angeke basithanda sonke njengemali kunomuntu omunye ongakuthanda mara but mazobheka izenzo zakho uzozibona ukuthi man lo muntu ngiyamhawukela lewe ngakhona noma ngingamthanda uyazimisela noma ngenza okubi mara but athi ngizame nami ngimncengisa ngithi nami ngizala umuntu manje abotitle ngoba naye umjida uyankawuza and wambona ukuthi ngathi ne health yakhe ayikho sharp ngimthola Blome nawe yini izinto enizikhulumayo yakhona umtshela ukuthi endoda jinda right abolo ngihlulile ngimtshela sengibamthengela musimina nyawo ubhena se Jet John sengibamthengela ngikhipha imali yami so because ngisho ngakhohlwa khona nento engikhinyayo ukuthi amajida ne ngizothola umjida okay Wolf ngicela ukuza ku podcast ngizoringa idaba lami nani athi akankawuza yabona okay uyankawuza ngiyazi but the moment makafika la ku podcast uzothi akankawuza bese ngiyazibuza ukuthi uzoncedakala kanjani because umjida la uyasho ngiyekile inini but before sicala ungikhalela at endoda angizami yakuthola bese at the end of the day ufika la ujena ujindile bese abantu ke bazoblame mina ukuthi okay ngathi manje mina ngithatha amajida ngiyawabhayela yabona kanene no nami obvious umjida makangicelile ende or mina ngimcelile mele isikhathi sakhe ngisihafe nabuza ku podcast ngiyagatsha u50 nyana uclipa nyana whatever amount engizokunikeza yona ukuthi wena mawudecide uthenga ikholi uthenga ibiya uthenga into yakho angenda but the problem ile ukuthi mase kafika atankawuza but before izayi ucele wankawuza so uyayibona ukuthi iyaslash uyoncedeka kanjani umuntu njalo ngale nto le and into engikhinya ukuthi abanye abantu esikhathini esibhange nje abantu bala ikasi ngikhule nabo ama-oledi wabo sikhule sonke sekuba ngathi manje mina ngizama uku-expose ingcosi zabo yayibona ngiyangithola ukuthi uthatha ingcosi zethu uzifaka nani because abantu babhala kuma-comment ukuthi andoda why ngoba lo muntu usankawuza simbonile mara lapho kumtshaka nama zanke ngimbuze ukuthi ngoba bonkawuza understand so ngikhinywa i-riding leyo that is why ngisho ukuthi umuntu onkawuzayo kumele asho ukuthi indoda ngiyankawuza but ngiyafisa ukuyeka abona noma ikusasa i-platform yami uzofika la uthi awunkawuzi the moment uphuma ngiguide eclipper ufike uyonkazi uyahamba uthenga into zakho but kusasa mababukela abantu utawubhema wena uhlala ngeke bahlale bangakutholi ukuthi awunkawuzi because usekasi yabona into yala lokushini umuntu usheshe umbone umuntu ukawuza musa sheshe uzibone na ukuthi yabo mina njengoThabo ne lo masithola lapha uThabo uza uthi indoda le mama ngintami ngikhuluma noWolf uyoza nini inta round in 12 so zobe sekafika ngiyamfuna inana nini ngithi yini bram ngithi sengaze ngiyamtshela ngithi ngicele umamkhulu wakho ngase ngicele ngathi ngicela ngikhulume hayekela loyo ubani uDayina uDayina u-aunt wakhe uDayina umamkhulu wakhe ne aunt ngathi aunt what hayekela lo ngithi ngimiyeke kanjani bro ngoba labantu bakukhathalela
Miye kanjani Thabo wangayeki lento nini sayicala lento lemfeni. Niphela vele beniskimene futhi. Ezindlini lo abasiforstana blind. Mama so busy speaker na lento siqhubeka nini? Vele Angeke na lento iyabheda lona man. Into ubheda ngani? Angiphakile. Ngithi abazwayo angiphakile. Wena uyatshontsha nasendlini. Ende lo muntu uyakukhathalela wena utshontsha endlini. Yini inkinga yakho? Hayi bro ngathi unenkinga njani? Ngifuna ukutshela mama unenkinga. Khuluma nomncane wakho. Or mangabe uhlule ukukhuluma naye. Wena ceda lento le ikuwe. Yekela lento le, yekela inyawo. but njengoba mina sengi-understand abantu ababhaya njengoba nawo usho ukuthi kufike kuwe ukuthi ujini mhlambe naye kuye isengakafiki right yokuthi ayijini ngithola maybe that's the thing ukuthi asola aqhubeka ngayo until kufike lokuthi because amajita apha uGibson uGolini usho kanjalo ukuthi kugcine sekufika kuye ngoba ngambamba la uGolini first episode athi ufuna ukuyekela wayichuba sekagcina sekalala boma eWheatbank estradini but manje ujindile ubuyile uGrand that's why nama vele ngifuna ukumfaka ukuthi asipane behind the scene njengoba kule episode yafana sinaye ngisamfaka naye emakhamera ukuthi akhona uku-adjust akhona ukwenzani ngithola so ngoba isikhathi isashaya ama-camera ama-battery azophela I don't know ukuthi mhlambe into yokugcina maybe ungathanda ukuyibeka ungafuna ukuthini ebantwini emphakathini family and already nangabe no-oledi belisaphila yini into bongathanda ukuyitshela oledi in the time Mina ama-oledi wami hayi walala mina into engizoyikhuluma ngiqala ngefamily cala yabo family yami ngiyabonga the way ngiphethe ngakhona nami nginonile nganenza izinto ezirong ngagcina ngena emajele ngagcina nani yabo senikhathala inani mara ngabona ukuthi mina ngithanda ngithola le way nami ngithanda ngakhona yabo mina ngithanda ngicela nami ningithande family nami ngiyazi nginonile ngintshontshela izinto ezinzima nabo makhelwane bawonela bese ngena bafethu yabo abafethu ngizokhuluma nje umphupho Bram naye ngiyambonga ngithola Bram na uyekelile okay umunye naye beyangikhuthaza ngithola mangidlula every time ngidlula le ngaphezulu Bram uGolini yabo na umunye beyangikhuthaza ngithola utento ngiyabonga lento yakho oyenzile ngithola njalo bengisiphuzela mina naye siphuza sinaye sihlalele phansi okay manje beku December ngithi siphuzile mara but May 2006 Mesicala sibone ukuthi senza kanjani senze si right nafethi soba sharp ngawari into uqala kancane ngithi ngeke umane nje uyenqe nje step ngeke bathi wena yi solely high flow njani uyenjani hayi all of a Sunday wena solely phezulu into iqale kancane nawe uzobona abantu ba understand akunamuntu onganankinga la mhlawumbe and akunamuntu ongawayenzi mhlambe amaphutha yabona into ezinjengalezo wonke umuntu sinephutha mara but ungayenzi amaphutha lawa anyanyisa abantu namaphutha lawa understandayo ngitho nawo khona uunderstand okay hala nabo kuxolela mara namaphutha lawa anyanyisayo ukuthi hayi lo mina ngeze ngixolela ngithola nathi masenzini bafethi izinto eziphathekayo amaphutha aphathekayo ezandleni yabona umuntu uzokhona ukuxolela even ifamily yakho izokhona ukuxolela mina njengefamily yami ngiyayithanda yabona ngiyayithanda kakhulu and angiphenduli noma kenzakalani ngenza make sure ukuthi angiphenduli ngoba ngiyazazi yimi enginama mistake abhaya ngizitshela ukuthi azini manje I'm right ngalento lena and angisafuni into eziningi bafethi yekelani lento le ngicela ama drugs awasisharp empilweni and akunamuntu othanda ama-drugs la emhlabeni akunamuntu niyabona namanje kunabanye abangenile amantombazana abafana abahle blind yekelana into le ngicela bahle and into enizimeshela yona zigcina sekenzakalani senifa or bathi either uxhwalile yazi ibhlungu njani lento le bathi uxhwalile or sowufile lento le yabona ibhlungu lento le ngoba endlini bokuna kanjani yabo wazi waxhwala endlini soba mthwala abasana isikhathi sakho ngoba sonke isikhathi bokhona udelela uyenza yonke into bakukhuza cabanga 20 years wena bakukhuza nawe 20 years bakhuzana nawe into eyi1 mara wena ukhona uadjusta lento lo yini impilo uzelela emhlabeni
Kusena mpilo mihle. Lakusala mpilo uzeli la emhlabeni. Tshele uma uyindoda. Bafethu nisiphatheni kahle ngiyanicela thina siwayekile nama drugs. Hayi ukuthi siwakelele ukuthi mhlambe sikelele ubani ukuthi sizekelele thina. Sifuna impilo yethu ibe sharp. Mina njengami ngizikelele mina ngifuna impilo yami ibe sharp mina. Ngikhathele impilo. Yabona impilo bengiphila ecaleni bengibona beyimpilo esharp mina ngiphila namajita wama sidlela abo lady sisiphuzela kuba sharp. Mara ngathi mangibhema ngithola bese ngiyibona lempilo mara bese ngenziswa yilento le engibhema. Ngiya understand ukuthi yazisa masingenziswa into encane lento le. Cabanga into encane ngaka. Fana nokuthi ubaleka igundwana. Kunalo baleka wena ubaleka lona. Ufuna ukuyakilo phezukwalo. Bafethu tshele man umuntu esesikhathi ezinye izinto angithola. Ungafuni ukuthi wena uzibhekise phansi kwabantu. Ngiyazi abantu vele bahlala basibhekile mara but tshele man nami out man athi ngincenge man uyangithola. Ngasazi sonke sophelele lapha. Asizazi sonke. Mara tshele wena empilweni ukuthi azi athi ngincenge kule mpilo yami le. Ngibona ukuthi ngiphelela kuphi yabo. Amanye amajita umuntu nokutshela ukuthi azi fuck athi ngincengele fuck until nini egini bayakhala mfethu bakhalela lento le yebo lento le bakhala mara man umntwana ethu wayenza so orabo sister bakhala man umntwana esibhekisa ngabantu into zizayi inkinga zikhona lezi zasendlini yangithola hayi lezi nyawo ukubhekisa cabanga suyahamba ke utopana namathini utopana neyigubhu yonke le ndlela le uncolile ufeyila unjani umnyama nje ungendlela ugeza wacabanga amanzi ugeziswa mhlamba after 5 months bagezisa ngenkani yini lento le insili ingaka insili ingakanani musloyo musikafuna igrinder so funa igrinder no guys yeah this is it bafethu Victoria Lubeki Daba Justice Kawacha camera mfethu ayaphela so yeah this is Wolf 925 hope you enjoyed watching this episode mfethu till we meet again. It's 2026 guys. Let's be positive. If ever there are dreams that you are chasing, make sure ukuthi wenza sure ukuthi dream lakho kumele lifezeke because otherwise akekho umuntu ozokusukumela ngaphandle ukuthi usukumele wena ngitsho. So you need to make sure bro with whatever that you do it like 10 times ngitsho because we are here, we are hustlers, we're trying to make our lives be better than any other person or maybe let's not focus about any other person, let's focus about your family. Change your life mfethu, change impilo yasejardini akekho umunye uzochange leyo mpilo. This is Wolf 925 signing out. This year we're changing things. We're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. We're out. Really nami ngiyayibonga impilo le ingakhona sapu next man lasemhlabeni la thandaza uNkulunkulu uyiwani ngekho umunye uNkulunkulu uthi ngekho umunye uNkulunkulu uyiwani ile ngicela thandaza amana yazi into esiyenza angiyakhuluma pushing your palm, you're pushing your palm, you're fooling your vibe, you're fooling your